Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shengi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei watla kador barsunong diwan Haribhoi district kalayo ban pendon kam ya ga duya hall kum kador bar hall jong asinong na gabenta shi bunba gi kam ban ya theria than bat penlong ru ye gi program baper hapo ga ga hall kabalate nadu gisnem ki ba kham man shwa kabala ai chingirap igana ga sinong kaban long ru hapo jingpe jingkmi jong gi saw tel gi club ki bala lumlang ha kawi kan hon kabala tip kum ka Diwan United Youth Association lani duya ki badan hapo ga ga sinong kini gi club gi kan thop ya ga Diwan Sports and Cultural Club ke Diwan Armed Sports Association, ke Diwan Cricket Club, bat ke Diwan Musical Club. Bat namar ke jingbom la asyu jong itigi club bandon ha ke tegi kenhon, la simtino da ke senong ya ke tegi hall. Kisngi kisnem gi yaj, bat lapen long no ya ke nega hall kum ke dorbar hall jong ke senong, da ke jingye bej jong ke duya, da ke jing perkhat ban bah ke senong ke thau, ban suk ki paj ba senong, bat ru ban yok pentelun yegi kam senong, lengba ke nega hall. Bat namar ke jingya jong ke por, kene ke hall kelas sedang ban rim bat don kam ban marmot no menta ke sengipan hadin ke jing pendem ya ke jing marmot lapen kerteng no ya ka kum ka Diwan Auditorium bat ha ke juga por la ai nampat ye kene ke hall ha ke kerteng jong Dr. Didi Lepang ubalabam kwai hadwa rublei ubadeu MLA barim jong ke nongpo constituency namar ki matti ki babun ba ki bau neu nong elam ke Haribhoi ulan no senyang ha kene ke senang Hakene kesngi hadin melalak ban pendap ya ke jing maramot lawan ban peli ya kene ke hall da ke babu ya monong rim ha ke wei nagi kenro jong ke hall da UMLA ba menta jong nongpo constituency uba Meral Bonds im ha ke jing don lang jong ki officer sarkar na ke district Haribhoi ki ba kentup ya project director ke DRDA Raja Brahma video ko umling si anar di blog uba Eric Dekar uba Ar Kharsilon uba Child Development Project Officer urang basinong kasinong Diwan uba Bishar Temung chairman kasinjuk kirang basinong karai nong telu uba Matthias Im lembat gipaj basinong jong kasinong Diwan Shushu kum gejing borom ya gejing la jong samla dahun shisha khamdej kabadi ka samla nagana kasinong kabalala bandra ya kanam ladu ha ka lempung ilekai karate ha ka wei nagi lempung ilekai karate kabla tim kum ka National Open Full Contact Karate Championship acara rupsan kabla penlong hakol kata la penkup boromeka hagene gesngi da kedor bar sinong Diwan Nanti bilang tu. Naik kemudian jangan betul dengan susah. Ini kita skim ya malah berikan serta pedeng lembaga ini ayo nama Haribhoi district kita aspirational district. Mereka nak nasional ini beliau kita batch ini beliau kita ISDS center. Diwan dalam mempelai dari dokter Haribhoi Diwan kasih kuliah senang dan kuat dan ini beliau juga por kerja begitu nak ini belum up to date kita tu ke showroom lalu ke playing kit jom kena kerja shed di long internet toilet kelebihan kita tu di long cukup visual nah kalian jom di project direktor beberapa ini di dalam komentar wakau dan dikenal bah skill kibuan makwa ini ayo dari planning commission dari Departemen Suara ada sokar di mana suara sokar pada di planning commission mentah dari ini ayo keba jube kita nanti di sokar jelas dan project ter bah ini ya CPO berbentak wakau but identify personal allocation but itu kita berdekat kita kum dengan nombor kum population nombor di sistem lahir artinya sebentar lain apa lebih sebentar C tak pernah mudi por kesini atau kesini dan kamu sudah di tak pernah mudi kita solusional betul tak ada no skip apa sebelum lebih berarti
how about the stop tonight? Long track dan not a strong pop track consultancy dan work all together in the district tonight. Mereka ini kalau kita tahu. Ini bukan project director, ini pun bersih dengan negara baru ini to the government of Meghalaya, central scheme to the government of India. Given Purnam from the Kamala, from the state culture. Text that he was honorable Prime Minister of the state Nilong program and they want to geotech one of the very airy village and lot of funding for it. Having said that thing, what we want to basic we want what is development of our land? We should develop all together, all down, like we plan structure. Only development of infrastructure. We want to develop health, education, employment. Then one of the initiatives taken by the government of Meghalaya is ECT, agriculture government. And it's very part of ICTS. It goes parallel. Yeh government of India, including the government of Meghalaya, invest on catch-up, human resource development. Human resource development is not overnight. You have to come from the development from the grassroots. It's not right. The ICDS, with our scheme, they one of the project on the West Coastal District, funded by NITI Aayog. The recommend will be a portion of the one of the Kumbhakam, officer, CPU. We create this in your scheme. Who is the stakeholder, the community, PCM? They told me that I want to meet a combo officer, need to take on your scheme. Maintenance is a critical PCM. The quality of maintenance depends on the quality of executive members on the rubber shop. Not the center, the part of it. Quality justru ini hanya untuk percaya itu. Teman-teman bukti justru buat government you want for solution. Therefore, this most of the scheme like the job rural engineering is easy. Okay. Then I was saying main Vigo village organization. Youth Association yang telah menyelesaikan ngaruh senam ada sahur dan ada san dalam membuat ini senam kita menyelesaikan ya ketika dunia bahwa ya ketika dunia lasen dari katok di klub dan di sen di badan apa ke diwan atau senam diwan di bentuk ya ke diwan musical club dan ada diwan sport dan cultural youth club ke klub ke cricket club ke arm wrestling club akaba ki khot bahma jong kini ki club ide di number jong kini ka duya la sen lani la tolong ya ke duya halo ke jimu jong di let Dr. Dini Lapang akaba bon dani di club dan apa diwan di dalam kamar hall dan di dalam kamar di office rekam di jong di sen dia akaba bila penang pada buruk ya ketika bersyarah pada hukum office jong di club hotel di bedai di medbak jong kenika club ki founder member jong di ketua ki bedai di pada president song kesan umum ile JC Sempli Dennis Hart Australia Hyundai Hastings Sim Mas Konsim Bishar Umum kue di khat jong di club kiba dari founder member jong ni ka duya lasen ya ni ka duya apa di sulang dan apa di ajmut jong di le dator titi lepang ubadai lu
bisa dan memperlukan besar dan kita beliau kami kesenang yang aneka building bahwa beliau menentang dan hadu aneka porga entah apa ini buat kaji peniat ban baik dan kami ya kaji lengkap juga ni dunia kalau kami ke komitiret kepada senia aki kakak ini cukup ya di Pak Everest Song pada Ibu Chairman juga Ibu Persangkung Terus juga